adalah spot Ujung Tengku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kemawi Channel. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Ujung Tengku, yaitu di Lamreh Gung Raya. Inilah spot kita teman-teman. Kita akan mancing di atas batu itu. Semoga strike pertama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita akan pindah lokasi, yaitu kita akan mancing di sini. Semoga ada sambaran. Oke teman-teman, kita mancing di sini karena di tempat pertama tidak ada sambaran. Tuh Rahmat udah dapat. Oke. Semoga ada sambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Quay chậm lại đi không? Lại đi. Lại đi chưa? Ada, kuda, barakuda, barakuda, ayo barakuda. Oke teman-teman, Rahmat, trek barakuda. Barakuda apa ni? Alu barakuda apa? Angara. Hah? Angara. Mana? Oke, ini. Oke, ke sana. Hah? Mahal pelung aja.
dalam kemat. Kemat. Lu apa? Berlapu. Hah? Epak ni. Epak ni. Epak. Epak ni tu. Main hukum banyak. Ini mak. Hah? Next. Ngon mà cái mình chờ cái đi à. Ý đi này chợ nó phù nổ. Hả? Mày lo chờ. Ana lo. Ana chỗ lo. Ini ya. Cok kamera gaduh je. Okey ni. Boleh. Ya. Di sini eh. Pakai umpan soft lure. Oke, kita coba lagi.